Denge gel, Denge Kurdistan'ı. Jinavenda nûçeyana radyoya denge gel dem baş godarin hêja. Îro 20 Hezîranê 2025 nî li Brükselê saet 15 li Amedê 16. Em nûçeyên di navê roja pêşkêş bikin dem dema azadiya rêbera Poyê. Ali Khamenei got wê İsraîl were ceza kirin. Ji her du aliyan daxuyanî û peymanên gevxwarinê dewam dikin. Rêbera Oliya Îranê Ali Khamenei li ser hesaba xwe ya X'ê peyamek nû belav kir. Ali Khamenei di peyama xwe de ragihand ku wê İsraîl bi tundî were ceza kirin. Serokkomara Îranê Mesûd Pezeshkiyan jî ragihand ku ew her timaştiyê dixwazin lê eger êrişneyên rawestandin jî wê bersiva wan tundtir bibe. Di vê çerçeveyê de Serokkomara Îranê Mesûd Pezeshkiyan li ser şerrê di navbera wan û İsraîlê de ji medya welatê xwe re axivî. Mesûd Pezeshkiyan ragihand ku ew her timaştiyê dixwazin lê niha têkane rêya rawestandina şer rawestandin bê şert û merciya êrişên İsraîlê ye. Pezeshkiyan got ku eger berevajiyê vê êrişê berdewam bikin wê bersivê wan tundtir bibe û bibe sedema poşîmaniya zêdetiriya İsraîlê. Esran Gadrî ji bo Kurdan dema yekitiyê stratejîk e. Endama Kongreya Navnetewiya Kurdistanê keneke a Amerîkayê Esran Gadrî ji nefera axivî. Esran got dewleta Îranê hatiye qonaxa xwe ya dawî û ev rewş ne ji ber xwe ve çêbûye. Encama planê ku ji aliyên hêzên Rojavayî ve gav bi gav tê meşandine. Esran Gadrî bilev kir ku ev pêvajo ji bo Kurdên li Îranê demeke girîng e diyar kir ku bi hilweşîna rejima Îranê re wê siyasetê Kurd berpirsyariyekê dîrokî ve rûbirû bimîne. Paşk ji bo parastina gelê Rojhilat pêdivî bi destûra ti kesî nabîne. Paşk weke siyasî, leşkerî û îdeolojîk amedeyê ku siberojekî azad û demokratîk ava bike. Em dizanin ku paşk wê bi her evayî xwedî li gel mê li wir derkeve. Êdî tehencet naye qebûl kirin. Ji bo derengmayînê ti sedem nîne. Gelek Kurd siyaseteke ku ne berjewendiyên partiyê, jiyan, rûmet û mafê gela diyarkirina qedera xwe dike, plana xwe ya sereke dixwaze. Artêşa Tirk gundên du hoke bombabaran kirin. Artêşa dewleta Tirka dagirker tevê agirbestê jê êrişên xwe yên li serbaşûrê Kurdistanê didomîne. Li gorî agahiyên Rojnivîsê danê vê sibê dewleta Tirka dagirker gundên kefne mijê û guherzê yên bajaroka dera Lokeyê ya ser bi parêzgeha du hoke ve bombabaran kirin. Piştî êrişa dewleta Tirka dagirker agir bi baxçeyên gundiyên û bejahiyê ketiye. Hevseroka Amedê DBP Ahmet Doğan şerê di navbera Îran û İsraîlê bandora vî şerî li herême nirxand. Ahmet Doğan aynı zaman ku li Rojhilata navîn dîzayneke nû heye. Paradigmaya neteweyê dewletî filas kiriye û gömlekek ku lê hatiye kirin êdî ji bo Rojhilata navîn teng e. Bi lêdana İsraîlê ya li Îranê re lingê sêyemîn ê dîzaynkirina Rojhilata navîn pêk were. Her kesî baş zanîbû ku wê li Îranê bidin. Ji ber vê yekê di cotmeyê de dewlet Bahçeli'yê ku destê xwe dirê ji Koma Dem Partiyê kir, xwedî van fikaran bû. Doğan destnîşan kir ku şerê Îran û İsraîlê di ser de Tirkiye li ser tevayê herême gef e. Eger Tirkiye vê gavê bavije, wê hingê wê karibe xwe ji vî agirî rizgar bike. Rêbera Po di vê mijarê de ji dil e. Baskê dewlet û hikûmetê jî bi vê yekê baş dizanin. Soza rêbera Po teqez e. Li Rojhilata navîn yekane kesê ku niha bawerî bi gotina wî heye rêbera Po ye. Lewma
نه تنها لروجلات ناوین نه تنها ترکیه و سور اسرائیل جبه همو دولت و گلان یکانه رای رزگاریا کمبونا لدورا پارادیگمای ریبرا پویه نخوا ورجاندنا خوینه او شر نسکینه یکانه رای رزگاری جوی آگری لفکرنا لسر بنگه که راست آبگل کرد رای دستلاتاری آلمانیا درباره کلی فریگنده دست مده آگاهی تونه پارلمانتر هامبورگ جانسو özdemir بری هفته که پرسنامه دا سروک مجلس و دخواست کرد که دستلاتاری برسه پرسنوی بده جانسو özdemir ده پرسنامه خود گفت کلی فریگان 31 سالی بو ولو هامبورگش دایک بویه د 29 نیسان 2025 ده انجام بمباردمان سیهای دولت ترک ده جان خوش دستایه ده دمن بوری ده تکنولوژی چکانی آلمانیای پارچه وان سیهایان دانه ترکیه دنوچه سی حزران ده هات دیار کرن که کلی فریگان جالی سیها به وی رنگ هاتیه ارمانش کرن گلو دستلاتاری آلمانیا دکاره به تکز بیجه که د کشتونه کلی فریگان ده چکن آلمانیایی رولک نلیستینه وزارت کارن در وی آلمانیا برسف دا پرسا جانسو özdemir و گوت دستلاتاری فدرال درباره دوزا کلی فریگان ده جبیلی نوچین کلو سر چپامنی جی گرتنه نخودیه تا آگاهیانه جانسو özdemir درباره مجاره ده جان فره آخوی دستلاتاری فدرال دوسا کویرش ترکیه یالدیج قانون نافنتوی شرمزار بکه وکه هر جار به دنگی خواه ترجیح که ده سال 2023 ده آلمانیای به بهای نیزی 347 میلیون یورو جک فروتنه ترکیه ده نووان ده پارچه انجبو سیاهین بایرک درجیانه پرگل چکن یکو جکشتن کلی فرانگمون برپرسیار جی اون مالباتن شهیدان آلجول مرگو و باتمان پشتگیری بانگا ریبراپ و بریاره پککه دکن و دست نشان کرن که دوی دولت تاویلی گاوان باویجه. از حسکم بارش شک چی ببی درگی حفظ زندان هم ببی حتی منالی بینید باریا من اقلیم بلاید چکم جلا که دیتر چاوید خواهد در من در بدل دو بیاد بدل گوش نچن چرا که ما بیتا مجلسی هم دخوز هم اویا و فوده کبید تشتکی بده تمام من ارجای اندید خوزید من دید چه خوزید از من خوابا خوین کد با خوابی تا اید دو خوابی نتشته حتی ما کی دیمونت حتی کد ندی تا ایده کد ببایی سروکاتی واد دمه سیمه به وجود دایت دست پیکرین شمالی خودی در ناکفن ادا مگاو آویتن حتی تو بس مگاو آویتن چه اوائنینه قد دنگی خونه کرنه چمکی ناخوازن حتی گو دنگی خونه پاکت والای چتنه دزن خیزن دبردن اما سیاسی برندانه چاوی ملوائه مگاو آویتن واگاو ناویتنه امجد خوازم گو اوجی گاوا بابیش سروکاتی گو کنگره کرن کنگره خود کرن همه کابرا او بسکنن سخوره سیله هر وقت ازی مسکنان دیگه ایرو او بمبیگر سر زاروکه او زاروک نزبونا بابو برای خود چون الویت جای کردستانی سکنینه او زبونا بیگله کرد سکنان دینه کسی دولت یعنی گاب نابیجه ام دخوازن گو دولتی گاب که بابیجه هیجی نخابن لسرسری تیای کردستانی بطیاره لید خه گریلا شید خه و گاب نابیجه دلی تنه بارشه نخوازه دیمه کی گاب نخوازه دیمه تک چاره شیتیه تمام دنیای را ماشیتیت خوازه نوکویی داخوی نرجه بس انسان خاطی نکشتن گرتیه که دستکی وی تمنیه به 11 روز جزای هجریات جزا کرن گرتیه نخواش جوان بولتان دستوی یه راست تمنیه یه لگرتنگه بولیه تیپ فیده تی گرتن بولتان بریا تلفون مالبات خواه آگاهتر کر که 2 هفته بره دبن ناوه لگرینه ده بسر قوش وان و
گرتنه و پرتک و نویسین وان دست سر کرنه پشت را تکیلدار وان پرتکان و نویسان دا لیپرسین دیسپلین دانه دست پیکرن و 11 روز به جزای هجره هاتنه جزا کرن دایی که جوان نازمه بولتان برتک نشان جزای هجره دا و گوت ام نزانن لگرتنگه پروپاگاندا جبو کته کرن اف بهانه نه کره من نخواشه و دستکی ویتونه لا شویجی تیجی پارچه شراب نلیه دایی که نازمه گوت ام وان پرتکنه دیشنن توا لپیاسه سربستن و روبریه گرتنگه جی پشت کنترول پرتکان دکه پشت را دوان د پیواژوی چارەسەریya pirsgirêka Kurd a sepanên bi vî rengî xirakarina pêvajoyê parêzera Ciwan Boltan Mehdî Özdemir jî bertek nişanî biryara hicreye da û got wan îtiraz kiriye müvekkilê min nexweş e û tedawiyê wî jî dewam dike nabe ku girtiyekî bi vî rengî nexweş rastî cezayê were جبر اندمتیا رخستنه که فسخ کری جزا دان سیاستمدار نهاد دمیر. ده حزران 2025 ده بریاره یاددوز هفسروکا دم پارتیه رعای نهاد دمیر بلک هاته دیتن. دانشینه ده 7 سال و 2 ماه جبر کو پروپاگاندا PKK کریه جزای حبسه هاته داین. دمیر بلک لتکیلدار جزای جره هاته داین برتک نشانده و گوت. بانگا برز عبدالله öcalan ne teneci bu gelin Türkiye hamur öcalata navine. Brez öcalan gavin peyvist avitine u dve devlet ji gavan baveje. Xabaten ku em dikin hemû ji bo aştî û biratiyê gelane. Em ji bo hukuk û demokrasiyê tê dikoşin lê li ser da jî ceza didin me. Aştî û pêvajoya civaka demokratîk di nava gel de heviyek çêkir. Niha li ser paketa Yazdemîn de axivin. Divê meclîs ji bo berdana girtiyên nexweş bixebite. Divê demildest komîsyon beavakirin û serdana Rêzdar Öcalan bikin. Divê hemû saziyên civakî partiyên siyasî berpirsyariyê lê xwe bigirin. Divê her kes xwedê li banga Rêzdar Öcalan derkeve. Rêvberiya Xweser bang li Şamê kir ku vegera koçberan hêsantir bike. Cîgirê hevserokên desteya karên civakî û kedkaran ya Rêvberiya Xweser ya Bakurê Sûriyê Şex Musa Ehmed ji Anefê ajansa Anhayê re axivî û got. Rêvberiya Xweser biborinin Rêveberiya Xweser ji bo koçberan destelatariya Şamê û komîseriya paneberan ya neyê û jêre jî di nav de bi hemû aliyên re têkiliyan daytine. Herî dawî ji kampa Olê 42 malbat yanî 178 kes dibin evlekariyek mezin de li cî û warên xwe yên li Sûriyê vegeriyan. Bi taybetî divê destelatariya Şamê ji bo vegera hemû koçberan xizmetguzariyan hêsan bikin û hevkariyek xurt bi Rêveberiya Xweser re bike. Şex Musa Ehmed de zanîn ku kampa êrişa bi temamî hatiye valakirin û got. Bi hevkariyê ûn ji rê neh karwanên koçberan ji kampê hatin derxistin. Hin malbat jî ji kampên Mehmudlî, Twêhîna û Ebu Xeşeb vegeriyan malên xwe. Lê hîna jî bi hezaran malbat li kampan dimînin û rastî êrişên çetên devletên Tirk paramîlter tên. Divê ev malbat jî dibin evlekariyê de vegerin cî û warên xwe. Guhdarên hêja me nûçeyên navê roja pêşkêş kir bimînin di nav xêr û xweşiyê de.